che m'appelli Octave, che sono pubblicitari. Assi che ok, la serie in Occità, la meglio espiata del mondo. Et oh, ouais que vam parlar de las oreilletas. Et che Fred, mon Fred. Aquesta receta qui est le plaisir dos petits et dos grands qu'a mantus noms. Le pastissot, las oreilletas, ou enquer conegut debat le nom de merveilles. Oh, Mercedes, que meraviglioso, so che va per you. Qu'avem un sarrot de vedettes invitades, guest star. Haria, sucre, leit, huevos, oli, floc d'orange E un chicot de rom. A noste, a Octele, lo client che è rei. E lo client che è bus. que vam començar per mesclar tots els ingredients e treballar-los longament a la cuillère puis a la mà. Après que calera presti hors la pasta, enta que sigui plat homogène e elastic pendant uns minuts, abans de la deixar pausar 2 o 3 hores a temperatura ambiente. 2 o 3 horas. Oh, que me va deixar o temps entra dormissis la meu Dios al rei. Mes uei, acabada las pegaiades, acabada la gaiera, tot aquò che è game over. Si abans, 8 horas, non me pas aurei entauchats, che è morts. Estirat la pasta alla rebola, sense haria, e disegnat les formes que bullat au cutet. Que credeți că îmberujim las nostres recetes? Perdut, que la sublimam. Que cau a frise en oli placauda. E quan puien a la susface que las cau bira enta que durin dos disgustats. Puis, que las cau a esgotar fusio grasia. La cuisine che è il concept, lo nostro concept, che è lo vostro. Os vostres desirs ne sunt pas mei vostres. Au, ouch, au, oh, que caut, macarel.